Hello and welcome back to my channel. This is Veronica and today I am back with an interesting topic called how to bargain. I'm sure bargaining can be quite a task for a few, but once you get the hang of it, you will get used to it. Voina chuanin bargaining kan ziranga namdang nena indoor dante indon dante kan thil leidu hi cheng sangkhat angin fix photila kor thomno poni theya thil dang poni the dorni tu pa khanin cheng sangkhat ani hei hi lo ti ta se engtinge kan don chan dan tur chu idea ne ngal angaya khata khanin khami manzat kha engjat nge pek kan in huam zat kha shelo kila sangkhat lo ti ta khanin hei hi chu zariat velin la theila avan chadon em cheng zariat chuanin kangam kan ti ani chuanin cheng zariat in ka peng che tingal lowin cheng zariat aya claim khanin kan don chandon ani achan chu cheng sangkhat manthil kha cheng zariat kan leidu chuanin zariatin va bargain top taila min pengal don lawa chu wangin cheng sangkhat ati chuanin zariat kan ngam kha anita a chumi aya niam chuanin kan bargain chandon ani zaruk apun chan ula apoi mi alo cheng zanga apun chanula poilawa bargaining hi chun hamdang nen pe hi chuanin achen tan hi chuanin alo harsa thil harsa lo ni ve thei boka in thlashung lowila aza thak mi alo nia thil bargain hi tunlaya chuanin khoya pokalila bargain thiam ni kha achangkai zok a thil poi model pakhat kan shat le tu chu consumer rights kan nei chau ani a hei hi kan shat tlan angain ka shia a chuwangin dora te kan hankala rate anlo nei chawanga dor tinin chuta chuanin don ve shim kha kan rights ani ve bokani a rate pakhat lawin ziak ang kha kan pombik tur ani lawa chu sha ila zam lawin indon kan zirdon nia entinan shopping mall anga te chuanin fixed rate te lo omta a mrp modor brand lian tak anga te kha chuan discount an pe ni lo chuan tidan har sade mei theita entirnan fancy bazaar anga te Sarojini Nagar kan shefek anga Delhi te pon alar lu tukta khatyang huna te na cheng sangkhat man chu cheng zariat in kan leidu ani chuanin zariat aya claimin kan don masa phot don ani ole tuna hindi in engtinge kan donang 1000 ani ta hindi chuanin cheng sangkhat hi bhaiya ye kitna hai kan tyanga bhaiya ye kitna hai kan tyanga cheng sangkhat lo ta se 1000 lo tyanga chuan बहुत ज्यादा है ते हंतीला अवन क्लोम हितिंगल लवेला एंगपो चेंग सांगखत मन खा क्लोम व्याव अकन शट पो इन अक्लोम ति खा सोइछुक खेर लवेला कंड्रिल रुवा खानिन दा मेला थिल क्लोम कन लो ति नि पो इन अछनचु रेट खा कन ति छेवे थे नि आ मार्केट रेट खा कन ति छेवे थे तो का कंज्यूमर पो ही rights kan nei rolin kan responsibility ani ve bokani a market hianin rate anei cheu angkha ti chetu ni lovin wong thareng tu ni kha kan tumjok turani a dor ti kan vakalanga nam vairama pheichanin avan tlom ti hi kan chinglu tuka khatia kan ti kha chanin ale peka khan vakal leila rate kha lo sang fek donani khata che khanin consumer tan kha chain hlokna kan nei lo shimshima a shopkeeper te kha an hlok dona khami kha kan jinna apyanga pon sherengila market rate ti chelo sham turin kan indoor chindon nya 1000 lo tita se keni in बहुत ज्यादा है tive shimshimila chuan to om ang dewin om to pang he kan expression te po kha ava to ve ang te pon ti jok tai la vatlom ve ti ai kha chuan ava to ve ti kha afin thak jok ani a ador nei tu pa khanin kitna de sakte hai an lo tyanga he kitna engjat nge in huam min ti an soidon shimshim ta kha chumin chan na turani ta tak chuanin keni in cheng sangkhat man kha zaria ta le kan du lok ani chuanin zaruk ten chan taila zanga ha kan wangam hwai lu tuklo alani po in cheng zaruk ten chan taila ani a bazar azir khan ani ta market azir khanin don dan kha nge tactic kha shangve don ani cheng zaruk ko chenga chanta 600 or 600 pokan de thaitan chi thyam fek don ta 600 denge kan tyanga zaria ta kan leitum kha chanin a theilawang chun ti don sa a lungai lowila a chan chu zaruk khawe khataron o tita se an mani khanin a hodon lu tukani value anda sandon chuanin voi khata customer in lokala cheng sang khata an thil man kha zaruk atia voi khata an pek ngal khachuni theidon big lawa chu wangin ka pokha engkim enge
a process kha nia bargaining process kha chu wangin zaruk an ti khanin 600 se denge kan ti kha nahi an lo ti po in apoi ti lo ula 600 से 600 से ज़्यादा नहीं देंगे ते kan tianga 600 atam kan pelong che te ka han ti velanga chanin anin athanin a rate kha anon ti thlawenga zakwain amo 900 800 amo 10 ron tianga khatyang zel khan kenin cheng somnga te ponin kan up ve theita ni kan man kha intinan 650 kan tianga khatia kan ti chauzel chanin cheng zaria ta kan leitum po kha zaria ai khlom de khanin kan lei the rengani Hindi khachanin boil awila 600 700 khatyang money talks a khachanin shopkeeper te point English khanin shethyam vek thota indoor hardon lawa chuan khatya khanin don vel khanin enge sentence kan siam thayang 600 lijiye last 600 amo last 700 देंगे भैया दे दीजिए mo last 700 last price ti he war tour niya namdang dor chanin last ti hi alar ema man pon an she thiam veka last ti to khachan customer ina last an ti to khachan khaba khachu an mu thei don lo ti kha an lawin shilok ve an ni po in chan khan an ma ni po khanin an rem chan dan khanin an lawin siam rema 600 से दीजिए 700 दीजिए 700 में लेंगे 700 से ज़्यादा नहीं देंगे 700 कतीना निया 700 से ज़्यादा नहीं देंगे लास्ट 700 देंगे उसे ज़्यादा नहीं देंगे लाइन पखत कंजीर ले थे चू भैया हम हमेशा आते हैं और ले जाते हैं दे दीजिए तीना निता ओम ज़्याचू कारण कल फोलोम कारण ले फो इंडोर जंग पो इन min laktir kan lameyang chu chuan ti ang khanita kanun kal fowa karon dor fo chelom karon dor le bokang che फिर से आएंगे angkha फिर से आएंगे ti kha karon kal le fo donalom ti nanita adoni tu te po khali min shamo min shelawa mo karon kal china mo kha anti ve top zelta min fiam nan de ponin in ang vekalom na ni chu te po an lo fota chu tyang po chu man chang kai de tur nia khatyang kha bargaining skills a khanin karon kal folom ni dang abang karon kala heta mi lo gan ni tyang ten karon zin fo emo tyang te kha atina nita भैया हम हमेशा आते हैं दे दीजिए mo भैया हम हमेशा आते हैं फिर से आएंगे भैया angin dora kan kalpo in exam lawila zatha ka ngai lawila kloma la lawila bargain hi kan tum cheu donya ati du lo tan chuanin apoi me lawa tu ma kanin force lawa kanin tilui lawa chuwangin bargain du tan chuanin he video hi achangkai ka beseya khatizong khani sela voina tan chuanin ka video hi min lo share sakin min lo like sak cheu donya chuan ka channel po hi min lo subscribe nge donya